Uwei usamla ubakerteng pencemlat suciang ulayo kwaya kadok kaba common carp kabakia hadu khatwei point hanyop huai kg ha kajinga kop kwai kabla penlong ha kapung dokha jong i Dr. BS Chalam and family Ridaka Kwe Fishing Resort kabadan hamuso pentorwa sentuk serjuai ha ka arpesan terik nailar. Uni urawan da kajinga kwaya kani kadok kaba kabakia hadu khatwei kilo tam ulakala long unam tam barra ya kasong pisa kaba shilak tingka. Ka khusnam kaba ar laipo hajar tingka kalalet sha wancha chalam bayok kwa ya kadok ka kabakhya laipoin hendrus pa hnyo po kg bat ka nam balai shipo hajar tingka layok ra da udolan dakhar bayok kwa ya kadok ka kabakhya ar point hnyo po kg. Nalor kini kilai ngot kinong job la samru haduk khatnyo teli consolation prize kabamar ar hajar tingka. Ukurwa na kitry pung kilaythu baka pung ridok kha kebadan ha umchang pung pentorwa las dang ya kakam kwai naduk kisnam arajar shipau. Ningkong la penlong ya kajinga kop kwai tang ban penbernya bat banyo ra shayeng. Hendrai dang ha kini kindat senam la penlong ya kajinga kop haduk kini kisngi bat menta ka kenti kadai kasien ka beningkong banyo kwai ya kani kadok kaba kabakia haduk khatwei point hnyau phuai kg. We are men. Happy